Ibi byiza nshuti bakunzi bavandimwe ba CEI Empire nongeye kubasuhuza mbifuriza ikaze hano kuri CEI Empire TV. Ni mu makuru rero agiye agezweho hano kuri CEI Empire TV nkuko twababwiye rero tubabereye hariya i Washington DC aho CEI Empire iri gukurikirana akantu ku kandi uko biri buze kuba biri kugenda muri aya masezerano y'amahoro y'u Rwanda hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. CEI Empire rero irahababereye kugira ngo irusheho kugenda ibagezaho amakuru uko ari bugende asohoka mu nzu ya White House cyangwa se hariya i Washington DC. Nyuma rero y'igihe kitari gito abantu benshi bategerejanyije amatsiko menshi y'amasezerano ashyirwa ku iherezo ku kibazo cy'intambara zimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri uyu wa kane tariki enye Ukuboza mu mwaka wa 2025 ni umunsi w'amateka kuko aya masaha make Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Thiseked wa DRC Congo barasinya amasezerano. Ni amasezerano asinywa mu masaha y'umugoroba ku isaha ya Kigali muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Perezida Paul Kagame ari Washington DC aho yageze yahageze kuwa gatatu nyuma yo guhaguruka i Kigali kuwa kabiri. Mugenzi we wa DRC nawe yamaze kuhagera kugira ngo hasinigweho umukono ku masezerano y'amezi menshi aganirwaho ku bihugu byombi. Uko rero gahunda iteye rero gahunda y'umunsi iteye gutya, umuhango nyirizina biteganyijwe ko ugomba gutangira mu masaha y'igitondo i Washington ku isaha ya saa 4. Icyo gihe i Kigali biraza kuba ari saa 11 z'umugoroba. Ni igikorwa kiraba mu bice bibiri. Perezida Donald Trump araza kugirana ibiganiro na buri mukuru w'igihugu ku giti cye biza kumara iminota mike, aho bivugwa ko bishobora kurenga iminota 10. Nyuma rero harakurikiraho ibiganiro bye nabo bakuru b'ibihugu bombi nabo byo bitari bumare umwanya munini. Birabera hamwe birabera muri Oval Office ndetse byitabirwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'imande zombi. Nyuma y'ibyo biganiro rero abatumiye bose muri uwo muhango baraza kwerekeza mu kigo cya leta ya Amerika gishinzwe kwita ku mahoro, United States Institute of Peace cyangwa se kizwi nka UCIP. abari bushyirweho aho hari bukirwaho inyandiko zitandukanye. Muri uwo muhango haraza kuba hari abakuru b'ibihugu binyuranye birimo Kenya Dr. William Ruto, Angola Jaco Lorenzo, uwo Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu bandi batumiye harimo Enzo wa Togo. Muri USIP Felix Thiseked na Paul Kagame baraza gusinya ku ncamake y'inyandiko zigize amasezerano yasinywe ku itariki 27 Kamena, ndetse n'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu yasinywe ku itariki 7 Ugushyingo. Nyuma y'icyo gikorwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu byombi barashyira umukono ku nyandiko nyirizina y'amasezerano hagati y'u Rwanda na DRC. Nyuma yaho Amerika yo iraza gusinya na buri gihugu amasezerano ajyanye ku bufatanye mu bijyanye n'ishoramari. Muri ibyo bikorwa byose byitezwe ko hagati ya saa 5 n'igice z'urukerera cyangwa se z'amanywa na saa 7 z'umugoroba cyangwa se saa 12 n'igice kugira saa 2 zuzuye isaha y'i Kigali hari bube umusangiro w'abitabirwa n'abakuru b'ibihugu. Nyuma y'uwo musangiro rero kuri Gahunda haraba ikiganiro n'itangazamakuru kitabirwa n'abayobozi b'impande zombi, giteganyijwe hagati ya saa 2 kugira isaha ya saa 3 n'igice ku isaha y'i Kigali. USA Institute of Peace cyangwa
USIP ikigo kirasirwaho amasezerano cyashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe 1984 kugira ngo kigire ruhare mu gufasha gushaka ibisubizo by'amakimbirane ari hirya hino no ku isi. Kuri uyu wa gatatu Donald Trump yagihinduriye izina akita Donald Trump Institute of Peace. Nibyumvikane icyari ikigo cyitwa USA Institute of Peace ubu cyamaze kuba Donald Trump Institute of Peace. No mwanzuro wafashwe ku buryo bwo kwishimira uruhare Donald Trump mu guhosha intambara n'amakimbirane amaze kugiramo uruhare muri iyi manda ye. Byumvikana ko rero iki cyari ikigo gishinzwe kuzana amahoro mu bihugu bigiye bitandukanye cyangwa bigiye bifite amakimbirane, ariko ubu ngubu cyamaze guhindurirwa izina cyitwa Donald Trump Institute of Peace. Yagarutse kandi ku ngingo ikomeye iri mu masezerano ahanini ijyanye n'umutekano w'u Rwanda, avuga ku kibazo cya FDLR kigomba gukemuka kugira ngo amahoro yifuzwa agerweho. Ati twizeye ko buri kintu cyose kizagenda nk'uko biteganyijwe, ariko uko bimeze ubu ntabwo turatangira kubona ko ibikorwa byatangiye ibikorwa byo kurwanya FDLR cyangwa se ikindi gikorwa cyatanga icyizere cy'uko DRC ifite ubushake. Ni nyuma rero y'isinywa ry'amasezerano kuri uyu wa kane ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe ubucuruzi n'ishami rishinzwe Afurika mu biro by'ububanyi n'amahanga bateguye ibiganiro bigaruka ku masezerano mu by'ubukungu yashyizweho n'umukono. Iki kiganiro giteganyijwe mu masaha y'urukerera rwo kuri uyu wa gatanu ku isaha y'i Kigali. Ibyo biganiro bigamije kugaragaza amahirwe mu by'ubukungu cyane mu ngeri zirimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu bijyanye n'ingufu no gutwara abantu, mu bukerarugendo n'ubuzima n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibiganiro kandi biraza kugaruka ku mavugurura akenewe mu kureshya abashoramari muri Amerika. Rero byumvikane ko rero iyo ari gahunda ishyizweho, uko gahunda zibuza kuba zimeze hariya muri White House na hariya i Washington DC, uko biza kuba bimeze ne urumva ko hakubiyemo amasezerano agiye akomeye cyane. Ariko mu byo twagarukaho nuko buri muyobozi wese ari buze kujya agirana ikiganiro na Perezida Donald Trump kitari buze kuba cyarenga iminota 10. Bivuze ko Perezida Paul Kagame arabanza agirane ikiganiro cyihariye cy'iminota 10 na Donald Trump. Hakurikiraho ikiganiro nanone cyihariye na Perezida Felix Thiseked cyihariye nawe kugira ngo babashe kuba baganira. Ese kubera iki biri buze kuba ari ibiganiro bibiri byihariye kandi ari umwanzuro ugiye gufatwa kandi bose ari umwe? No kugira ngo Perezida Donald Trump abashe kumva ikibazo cya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, yumve ikibazo cye mu minota 10, nawe akaza kuba amaze kumubwira uko abyumva, noneho na Perezida Donald Trump aze kuba amaze kumubwira mu minota 10 uko yifuza ko iki kibazo cyakemuka. Nyuma abatumiwe rero baraza kujya muri iriya nzu yitwa cyangwa se USA cyangwa se USIP nk'uko twagiye tubibona. Rero kugira ngo iyi nzu rero ize kuberamo umuhango wo gusinywa amasezerano y'amahoro. Ubwo bivuze ko abakuru b'ibihugu barabanza baganira na Donald Trump mu buryo bwihariye, then baze kugaruka muri iyi nzu ya USAIP
kugira ngo babashe kuba bashyirwaho umukono, noneho ibihugu byose bihari biri kurebera uko uwo muhango uri buze kuba ugenda. CEI Empire rero turahababereye kugira ngo tuze kubasha kureba ngo ese biraza kugenda gute, biraza kugenda gute nyuma y'aya masezerano. Ese koko intambara irahita ihosha mu buryo bweruye? Nibyo dutegereje. Nk'uko muri kubireba rero, iyi ni inyubako Donald G. Trump, United States of Institute of Peace. Reka rero dusubire mu makuru agiye atandukanye, ariko CEI Empire ntabwo turi buze gutuza tutamenye uko gahunda zose zibashije kuba zigenda. Rero ntube kure ya CEI Empire, ugumye kubana natwe. Tundagushimira wowe wabanye natwe ukagira dutangiye. Imana iguha umugisha mu byo ukora byose. Ciao ciao.